Mungu anasema mu Isaya, tazama nitafanya jambo jipya. Ukisikia Mungu anasema nitafanya jambo jipya, ni kusema kuwa kuna jambo la zamani ambalo lilikuwa linasumbua. Mungu anataka aliondoe ili alete jambo ambalo litafurahisha. Ni kusema kuwa kuna jambo ambalo lilikuwa linaumiza. Mungu anataka aleta jambo ambalo litakuwa fariji mahali ambapo ulikuwa unalumia. Ni kusema hivi, ile kazi ambayo ulikuwa unatafuta Mungu anaileta. Ile mipango ambayo ulikuwa nayo Mungu anataka airealize. Ni kusema kuwa ile maumivu ambayo ulikuwa nayo Mungu anataka ile maumivu kuitoa maisha yako. Ni kusema kuwa vile vitu ulikuwa unatafuta Mungu anataka kuvifanya vikue realize. Jambo jipya ni kusema kuwa Mungu anataka aondoe kila takataka mu maisha yako yenye ilikuwa inakubloke ili maisha yako yaanze sawa. Leo ni siku yako ambayo Mungu alikusudia afanye jambo jipya mu maisha yako. Na kama unaamini hivyo utaandika mkomentere amina, na iwe hivyo kwangu na itaenda kuwa hivyo kwako. Mungu akubariki.